Tipra berimo thamungoi kaisa NGO lam refirka tini Agartala bukhakni simi dolai hangkorni ambasa bukhastini amchai rogo tubukha lukurokno chubanan bagiri jumno khobui gundarok tini tubui phaifirka ambasa bukhastini gurodon bisini khogendo ruwaja parabo logi man phaika amchaini no MLA Chittoranjan Debborma konsongno tuyoi dolai junal Komiti ni Chairman Premlal Molsama konsongno tui amchaini no dalbidal hodani samung tangnai rokno bongni chuabung baino tini khokendo ruwaja para amchayo tini lukurokno ri chumbyafar paika tini Tipra berimo tharok Monju Debbormani tuidulungbai tini amtikhe ri chumbyafar mungni panda khlaimani bisingti khlaiye amchaini lukurokni bisingo khatung khajani mangpli nukjagui phaika amtikheno amchaini no MLA Chittoranjan Debborma kok sanan thangei lukurokno chubamani kokno khursai sai khnaika tini chungchuamani hai tabuk chini buskanga achuk tongnai thinangni chati hai ekeba chini thinang rok borokbo salsa sikangui phaito lukurokno chubathu jung tabuk bokni gana bujamani haikeno sikangni salo hainai thinanggo borok lukurokno chubathu lukubai tongthu hinai tini kok sai khnarika hai eba amtikhe kok sawai lukurokni bisingo sisamung tubonani chaito khatini amchaini no MLA Chittoranjan Debborma tei tinini amtikhe chua mungrokno tuino subai sukrugui sai khnarika bahaike chuba khate tamtamo tini tangbotang rok khaika amborokno sai khnarika Tipra berimo thani adongjuk Monjurani Debborma asong tinini amtikhe chua mung hayakeba yafar mungni pando phai manjak phaibeka amchaini no hodani samung tangnai Pradip Kumar Ria konsongno tuyoi hodani samung tangnai Raju Riang te Pintu Koloya konsong amtikhe chua mung manei lukurokni bisingo khajamani hayakeba khatungmani tini belai kheno nukjakha je mannai bono ang thangoi sungboinai aboni bising pise nung salsa engineer nai tambo mungini ha Sunori Tripura ang moju dongnai ang ani bukau Sunori Tripura nung tamong nai oro pokaise Tripura bo kaisa social organization Tipra Buri Society nai orni headquarter oro Agartala uno gai borok belai experience borok বিশেষভাবে মোচাংটি মঞ্জু দেববর্মা গায়পনা তেমাতিয়া মোচাংটি অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বড় আগে আদিবাসী মহিলা সমিতিকেই সামগ্রান্ত মঞ্চে সালসা সুলসুইয়া মানে 10 বছর 15 বছর মই বড় আফেকলাই আদিবাসী মহিলা সমিতিকে সামগ্রান্ত করে যে বতাবু বাইথাংনি kaisa social organization kiokka abo ngai Tipra Buri Society ngai bo orosimia omorpur ayang bising basang je jaga bui sobiya aphai jaga thangbai khata rok bagoyo boi rok bagoyo kolom khata bagoyo ngai orobos saltisa sakang gorok bak phaika ngai wansupani khe hai borok jehetu oro bagan phaika gani constituency gano invitation duka amon bagai ma phaika nge belai to tongtoka tamhliba oro nge biri borok je khlai tongman nge kuno angkoya mane mannani bagai khlaiya bagai klai hindi borok rang bui thani rang thumo bui thani ri thumo yakoi je bakha ganang rinani musungai rong thani thumo yakoi sini borok jara paimanja gya klaimannya aphai borong thani borok bago tini simia do ayang nini kulai gonta sora ayang teo posimo borok bakha ngai aphai klai je jaga kulok surile manya je chukmusuk borok samung klai dong tini borok saklaika prai 20 jon serai rokno je porinani musungnai Agartala langai borok porinai free ungnai bangla medium ni ungnai ngai ang naini manita ঠিক আছে chung তাই মনো রাজনীতি খাইলাইও কিন্তু চিনি বিসিঙ্গ ani bukha ba bono
राजनीति जों खायनो नांगौ तामहनेबा जोंनि मानथाय रकनि बागै जों पलिटिकेल अर्गानाइजेशन मा खालायो किन्तु ससियेल अर्गानाइजेशन जोंनि बिसिङाव जेबो क्राक खालाय आवहाय खालाय तिप्रा बुरै ससाइटि सिमिया आम्बासावबो जोंनियाव आमसायोबो अमाय खालाय कायसा कायसा NGO बासाथं जों कन्ट्रिबिउट खालायो जे मानतुय नगरी तंगन रकनो रहबाय रां किसा सुबा लायो जों अमति खालायो जोंनि धलायो जों खालायमान नांगौ बकिसा खालायका कैसे जोंनि दफा बसखां आगत थांनाय हाय हांगाखैथ' जों नासिबाय सिबि दंनाय सरकारनि फासिं सिबि नासिबाय दंनाय सरकार बिनि बख्लायनाय जोंनि दफा बा जोंनि दफानि बागै जोंगो खालायनायनि बागै जायतज्ञानि बागै आं जतनि फासिंनो कावनाम जोंगो जोंनि धलाई जेलावबो कायसा बाहाय ससियेल अर्गानाइजेशन आसाय दं जों पाल खालायै जुमालायमानि बिसिंथै दिनै फरेनार रुवाजा पाराव फायका खानाबो सामनु आयां बिसिङो गोविन्दबारि थालबारि जे जागाबो गया अमतै जिनि बखा कुवारं दं जों सिनि फरकसा खरुसु सिखि दंखा साख्रि खालायका नक उनखा हु उनखा आवबाय सिमि दं याबले ना जिनि ताम कन्ट्रिबिउसन बरक गय आसायखा जिनि दफानि बागै जों ताम खायमान आबो जिनि बखाव जों सुना नांगौ अब उमथं माने अब ससियेल एवारनेस कैम्पेन बुंथं तेकायसा हंखाय जों बुनो मा सानाय जे आं तिनि आरो साका जेरै नरकनो तिनि चुबा माहाय अरनि बररगो तिनि चुबा माहाय नरगो तरखां हंखाय लखां हंखाय सिखि दं हंखाय डाक्टार हंखाय इंजिनियर हंखाय नरगो अमतै खालायनो ससियेल अर्गानाइजेशन बिसिंथि चुबा लायदि हंखायसो जों कायसा बा कायसा चुबा माने बिसिंथिसो जों जिनि दफानो बसखां लांथां नांनाय दिनै समावसो रंदितलांनाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन बर' गावनि सिबि तेइसातलां थांनाय अमतै खायसे दफा हामग्रायनाय हाय हांगाखैथ' आब सासिम खालायमिया आं सासिम दफा हामग्राय खालायमिया केबल सासिम खालायमिया अब लुकुनि सामुं लुकुनि बर' रत्न जत टाइमावनो कथार लायै सालायै असामुंनो जों थांनायनि बागै तिप्रा बुरि बदलनोबा आं बर'नो हामबाय जाफारो बर' किनो अर फायै जिनि बर' रत्न बर' चुबामानि बागै मिडिया ताकु खुंनो दालाय हामबाय जों दिनै गलाय डिस्ट्रिक्टनि गुरुदन बिसिनि खगेन्द्र रुवाजापाराव आमचायो किसा जों गुन्दा तेरि चुम जरायरंनि उक्रारंनि रि चुम रक्तबय नि फायलायजा जों दिनै अरब फायमानिखाय बालायखायनो जोंनि नाहारमाखाय शिक्षानि बागै आमचायनि जरायरंनो जों आगुलि त्रांगै बाहायखाय जोंनि NGO रंनि स्कुलावबो त्रांगै शिक्षा फोरोंमान आबुनि बागै फैनानै दायो अजागाव प्रेस सेन्टाराव माफाराव बाहायखाय बरंनो जरा रग मेलेरियानि जरा रग आमनि किसासो कगलां सालायखा बाहायखाय जरा रगनो जों काटि होय चरायनो खानखाय त्रांना बागै जों काक्लाय बिसिओ आमबासा आमचायो जों श्रीनिवास पारा सतीराम पारा तैल कुमार पारा आमति हाइकबां जागाव ना आमचायो फायका ताक्लायसो ओमफ्राय जिनि अबनो नाहारमो जों आमचायनि स्रायनो किसारि बागमुं बिसिंति फायै लेखा सोलोंथिनि बरंनो सुबा सुरनानि बरंनि मा फारबाय कक्सलायनि आबनि बागैनो जोंनि फायमोनजों तिप्राबुरि ससाइटिनि गै जों सामनो जों दाना फायनायजा गंखाय उपर्ना जमातिया जोंनि तिप्राबुरि ससाइटिनि बरंसा आदम